Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade ummidaki misilsilaga mulin a programaka emme habadun terina marhaba danno. Ade alumen ummidaka kuriyaddimuga wahaka dakkairuga algomenge diriulumuge hayatuga eki do eki kantatan algomen naik kurmati wairuga hitamaya hiddatikama undaguta kurmati wahinduga algomen e undagu halatuge tere aragatu mattaka emme bodu hibbare libigen dani e halatun aragatu maffahuga algomenna liben huri kantattaka me algomenna kureve ummiyata ade hameyaki algomen hagigi ummidaki ma Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmatan algomenna kureve ummidu kama bairuga ekala ga rahmatan algomenna kureve ummideka algomen mayusume algomen ekama fastihume nei algomen ekama kuriyadambi yagin kan algomenna eba onnanje ade ummidaki misil silayaki Ministry of Islamic Affairs un algomen mihar weti kuro ummida covid nawaraga halatuge terega tiebe funa beenumwane muhimmu beenun ter malumat genestin mattaka hasagotega ummidi wahakata genestin mattaka geneste programe algomen mi program kuriyan migendani haftaage tindu aditta angara adi puraswati mi tindu algomen kommedoakis mi balani hama hasa muhimmu mawduege teren tiebe funa muhimmu malumat genesteveto hasagotega hammi dati undagu halatuge terega tiebe funa ummidu ala wane malumat genesteveto algomenaki game hendoste ke ifada miedesama dini ilmure bar wadaagende wati befuna malumat genestin mattaka algomenaki mied bar wadaagende wane Sheikh Idias Hussein adi Sheikh Abdullah Rashid de befuna program ram ayat adano mifaha kolli fadan algomen ham kommedoakis mi balani ham tibe funa muhimu beenon ter malumat ke hasagote ge ummidi wahakate ke genesteveto awnitar algomen ham mihen diriwala mundayar mi dati undagu halatuge terega diriwala mundayiruga ekako aneka kan hibbar dinumu gotun ekako aneka ummidu ala ko dinumu gotun algomenna kurevidana muhimu kantatoga wahaka dakkayiruga algomenna ekako aneka kan hibbar dinumu gotun ummidu ala ko dinumu gotun bunevene emme ummidi engoteka bunakamu gawani nam emme lobi evvahaki ka wan kannege ma Allah hamidu yagin kam bebu mattaka algomen en deve nasehe e buneve wahakata me dalgomen hame mawduge teren wahaka dakkani algomen ed mawdu ma Allah hamidu yagin kam bebu mi mawdu wahaka dakkan shalom mawduge gotuga meti ma Allah hamidu yagin kam babashe mi mawdu anitar ham feshmo gotun ham mawduge kuda taarafe ham shehdew fanto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير هذا شك إن لما تعرف قت بدار فدين أول من بالدنيا دي علوم بلالير أول من أم فرتما هدانوغا بحتنجه ورم مهم نقطعي قطعا قول ذكني mi hayataki aman omam maidane nunka me furatan sekunde ge bahattange beje mi dirulumuge mi maidanaki adigunu huritanek enkamun lembereka swidalwani idastaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah e manaki tibayat dati undagule kurimati janamati ba alam nashrah sura handan kurash me lemuga lemberiya vidalwani alam nasha surat gomati inna ma'al usri yusra dati undagula fahu ege mana ki lui kamanganna abadu en halate ganonnane den Allah subhanahu wa ta'ala meduge yaqin kura wa haka midakkane emi ma Allah subhanahu wa ta'ala ge zat hula meduga gomenge hitukonna yaqin kandato agonna huriha kamel lui fase ko dewan emme huriha ara bar mil kodigamba farataki Allah subhanahu wa ta'ala emi ma Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fasone وتوكل على الحي الذي لا يموت فناوم نتدوم فناوم نتوم نن كذا كيرتون الله سبحانه تمنى اتبار كرا تمنى بروسا كرا تمنى إيمان وفراتك ملوكما افرتك كلادانا كان حساس ويم ان لبن وربودو هيفر مول الدنيا اسمهنغني اميد متيگا ام فرتما وگمنگه سيكونيگه بحتنجه نگتايكي مي حياتكي اديگودن هوريچكي emme ma adigunen atu aditanen atu janama hamatanen gannan hamatanen atu janama aditanen atu dan em ellewele gan hunnan em Allah ge wahi basu kuriya agomen nerama wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas dosta badal qurba ega manaki en halategge ellewele gan ulan em me hayatuge ulanduga agomen ge sikundige me furatama bahtanje me hama himen oma maidan nunkan mege borikan adiguda emme ma
hendunu ufaluga hawiru kudoko hiddati wefa hawiru hiddati wefa hendunu ufaluga me miti mi gota datur qur'ane kamekkam furatama sikunda demme ein aragatu mattaka awgomenna emme muhimma kamakiti ummidi wahaka warrangal wahaka rasul sam hadis ko bafasane bashiru wala tunfiru ufaru khabar deshe ummid mati gatto dunya hingani bes adi den agono hama abudus kiya jumle handan kolle den me hayataki ulandaki me ulandu hingane do emima hindi harbahbe sunnane chalti kana gaali hinga kama banina ulandaki emima e ummid to algomme emima allah subhanahu wa ta'ala medige yaqin kan e algommenna duniyege huriha kam loy koddewana kam ege kudu misale agona istifana misalakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka ge heda kur vitera ahar me algomme me heda kur munda dostaka ki waraddati undagu dostake corona virus ge sababun algomme ge himmacha nutan waskam berifo kinetto algomme kuriyat dambi emema agomenge himmacha genasembi rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka ge heda kur vitera haruga edimawi dati undaguta ketterikan iskuruma allah amru kurave emema ekale gafan e amal kurave goy ekale gafan agomene dekke namuna ekale gafananga irshatta ei agomene hivwar libunachek emema e halatu gaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme hiddatu genda wagutahu gaves ekale fan ummeedu devvi misalaka agom balalama sauru farbada ge tirega e madu kuravvu muga abubakar ge fan debe kalun tibbege abubakar fan vidaluwani allah ge rasula sallallahu alaihi wasallama emihun ge fatir dasha balala finama harun finidane ehindo kale fan e vidalu basul tawbasut ge sal sunnatu gatiba la tahzan inna allah ma'ana hada hen kale shura ke me miti algomena medu emme muhimma ge no emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani e Abu Bakr ma dhannuka bithnayn illahu thalithuhuma e deekuringe ekuri kan Allah udigamba deekuri nameduka kike te dekene konkale shuren yati faalu kuran emima ummid devi yaqin kan devi la tahzan inna Allah ma'ana qaida awgomen muslimuna mihalatuga amal kuran bago yaqin ka tiba hitaman kurasha Allah udigamba ne armanna emima Allah ge ma'iyat Allah ge bellawun Allah ge essewun Allah ge inaya ay madem fudena fu yemi ken hasbunallah harmana fude em edati undagutan ay ma go menge mi yaqin kan gennabi Allah hamedu ay huriha kama kuladum digamba adi kombe kamegge maccebes kuladano kuladum we wodigem wa ilahaka ay yaqin kan go menge sik dem man goteki aslaki mi yaqin kan hitu gonna ay yaqin kan ayma emema yaqin kan midevani hitamunu kurash Allah wodigem එම අල්ලාහ් ඔඩිගම් වාකම වන්නේ නම අල්ලාහ්ගේ බෙල්ලුන් එබයි අල්ලාහ් නිකමතින කුර්බාන ලා තහසන් ඉන්නල්ලාහ් මඅනා එම හගීගතු ගාවස් මේ යකීන් කම් බේදා ගොමන මි ෆද යකීන් කමෙන් අයිම අවගොම මෙන්න අන්නාන හමජහුම උෆාවිරකම මිකිනා මිකියා හමජහුම් උෆාවිරකම අස්ලකි මේ යකීන් කම් හිතු දෙ යකීන් කම කි හිතුග බිම් වලින් දෙගෙන ගොම එමෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුදුසි හදීසක සීලං කුර්බා ෆනි අන ඉන්ද ظن عبدي بي timingila alaya ekuga odigem vani alahi kura kotakas enege tu kon yakinka devwan hameje devwan no devwan maybe faraka devdan ehme yakinkan dakko genwan yakinkan bodu kurun den me iman kam ki arafa bach me ogutal gommenna agomege iman kam wargo devgen dane taza wegen dane sabaki iman kam ge ruhani wahakata kemena yakinkam ummid kurebe ka wahakata kemima e yakinkan agomege itru awraka honnani matif den dabbe sudan emmi andaraka batten shama shego waqfulge samwar tafsili gote ke ishara kurana ni tera ham tafs wakin ham alwan ham sawal kollam beenu be miswal ham muslimek ge hayatuga kiha muhim kame bae dawre ada kura kame bae ma Allah yagin kam behettu make shabdar alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ama shego waqfulge muslimek ge hasiyatu ama manje namuna nabiya sallallahu alaihi wasallam ay enkam wanam ek muhim kam rabbul alamin engin obde eyaki gama furta kamaka faaha kollan kiyes qur'an ge hama furta ma ayat hu tereng ayat ge Allah taala wa yakra fa wa ayat ge bennani alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun mi ayatu ge Allah taala wa yakra wani namaz qaim
kura mihun adi takade mihun adi akhirat duas iman ekama yagin kurame manak yagin kama kiga mihun kama iman wa mihun ge wahaka miya tafsir as-Sa'di rahimahullah kale fanu bidalwani yaqinaki ay huwa al-ilmu at-tam alladhi laysa fihi adna shakk ay furihama ekamage furihama ilme yagin kama ege shakke ebbes kala wahumen wa yagin kama ay hagige yagin kama ehima agulmen iman kamage warab bodu bayen ay yagin kama Allah subhanahu wa ta'ala iman bumuga yagin kuran je Allah subhanahu wa ta'ala ki khaliq wa anta ilah Allah subhanahu wa ta'ala ki rajiq wa anta ilah Allah subhanahu wa ta'ala ki emme oga wa anta ilah Allah subhanahu wa ta'ala kam alwan kuran je ilah ka huriya kam denodi wa ilah kom ko yagin kama e shakken ne min wara amman hetuga bimmol nagenji e shakken asiya e muraja kuran je mi hako hema e gamon nge ki am muslim aqida ya gole fenne kamake mi yagin kama ki Allah on yagin kama onna itubarak haygato ehim ekama ishar hembing Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam angam wahi qarabani fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun khalifanu ketteri washe Allah ta'ala ga wa'daki haggu wa'du fula khilafu dekola wahdak shakku fadda mi hunna ekama hure emihunge bas mahak nahash ekama nuishnar mana shakke ganna ebbes kameka nuishnar ek alanu lash em amana inge cheke aso hegatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge hagga medu ebbes ka shakke ganna kame onkamga wana awhaka durwanje ekan kama medu vishna fikuru hinga agurme go sadame wanje vishnu alkuranje hama yakiga Allah subhanahu wa ta'ala menna wahi kora wangani tasbih kiyumasha sajda kurumasha adi hamdu kuruma adi alukan kuruma Allah ta'ala yagin kan amadan mi yagin kam ge maanaga tafsir baara buhore ayat gonnani fasabbih bihamdi rabbika wa kun ma'as sajid wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kalega fahanu tasbih ya hamdu ko ulese rabbanta ilahu adi saida kura mihunga terem washe adi Allah ta'ala ge yagin kan atal midande alkan kurasha demita bible dal emaru amadande ehnas jumla maane ki jumla ame tafsir tawga eki tawneruga bige maana kurebe Allah ta'ala ge iman kan Allah ta'ala yagin kan itru kurumattaka libende alkan kurumga ijtihad kurasha basakke kurasha eme ega umne nge echi kamge muhimmuka bodkam ehemegen arumenge salaf salih ber bekalun mi kurige bart ilmeri anna bekalun vidala basfurta hoga owe ibe furunge basfurtung ba arumenne warabodenge iman tari kamge tere wa kabekka yagin kamaki wes ehemegen ek tere ba bekalun vidalwani as-sabru nisful imani wal yaqinu al imanu kullu ketter kamaki ei iman kamge debako hebbe eya kige yagin kamaki Allah onna yagin kama itubaraki ei iman kamge suriha echke huda kamaka gulifon echke mana ek hegatu mana ebbe shakke oygen nuwe am agida ge ebbe kamaka shakku feddu jaga digen nuwan ebbe yagin kama ki Allah ta'ala awmen dua ko fi dua ijab ko rabbana ka yaqin ekuta dua ko jehes awmen iman bi Allah ta'ala ege heyokan debbana ka yaqin shakku oygen nuwan awme Allah ta'ala inge kame kurima ege badal hegotuga debbana ka yaqin sakkene awme mi swarge libi amalta kurima swarge libena ka yaqin mikota awme vishnu bahatan je ega ema ei muslimunge muli hayatuga ekankan gulumaki ehemmegen al-imam ibn al-qayyim rahimahullah kale faanuge madarikus salikin ga gendawani vidalwani al-yaqinu min al-imani bi manzilati ar-ruhi min al-jasad iman kamaki yagin kamaki ei iman kama ala balaruga hashigandegge ruhu fada echke mane katiganda ruhu natya beer mennetta enka manma iman wa mihaku ena yagin kam natiyam iman kam ge beer mennete jumla gote ge mana ema eha wes muhimmu kamake yagin kam otumaki eya kiden dandawani wabihi tafadulu al-arifuna yagin kama kana binawani emihag maturikama taqwa verikam
hamigot wafihi tanafusul mutanafisun hekon kamuga wada kura mihum wada kuranis agi yagin ka hot mash mane yagin ka debat mottake itura lebe miha e matwer miha ka wala adartuga ema e wa ilayhi shamrul amiluna adi he amal kura mihum amal kuranis ekmattaka visnaganne wada beenu megenne wa huwa ma'al mahabbati ruknan lil imani ei Allah biuma yagin kan utumaki ei iman kamge deru kuneke manake ehas matwe kamuke yagin kan utumaki mi hegatuga muslimegge hayatuga Allah taka onnamma yagin kan onnanje daraje ke hegatuga ma e shak ektere kudawe shakke as kennuwe ehemmen agumenge hayatuga almenge vistum kenguleruga evves minwaraka Allah amad shakke nubahiye mi itubar nukurume ogen noe ega balduga yagin kama kiga badwes argumenge vishnu gengone mi jehen egote bawaru ilmere argumenna migota mi yagin kamge wahakatuga muhim ka bayan ko difawa ehemwege rasulullah ge faanuge hadis fulak sallallahu alaihi wasallam hadis fulak gannani ya ayyuhan nas mistakunne inna an-nasa lam yu'tu fi ad-dunya khayran min al-yaqini wal mu'afat hama karabaru mistakunna defaye noye yagin kama mi sihhatavure hangalo sihhataka afiyatavure mativerwegemma kame devegen noye fas'aluhum Allah teba mihum edekantakan adi Allah du'a kurash hadis fulay ingat hadis fulay imam Muhammad ya kuraba hadis fulay ehin bas fulegga imam hadis fulay gannani mi umar gafanu dalwani rasulullah gafanu sallallahu alaihi wasallam edduwe hegga tede wadagen mistakunna muhatab kurawamun hadis kurawiye ala innahu lam yuqsam bayna an-nas shay'un afdalu min al-mu'afati ba'da al-yaqin dannashe mistakunnataka Allah subhanahu wa ta'ala devwafaye nuwaye afiyata yaqina vure he rangalo kame he rangalo ehmima yaqin kan hodumattaka masaka kurma ila ekale fane baru eluwi ehmegen Abu Bakr al-Warraq rahimahullah baru ilmariye dalwani al-yaqinu malakul qalbi wa bihi kamalul imani wa bil yaqini urifa Allah wa bil aqli uqila anillah hamakara warung yaqin kamaki hituge hurihaves echaki hame gota eya kige iman ka hurihame wegen dani hame eya kige Allah taala rangala mawrifa wegen dani ves Allah taala med vishna buddhi kurave yaqin kan wegen heme jumla gotegga yaqin kam ga muhimmu kan argumenna Allah no yaqin kam muhimmu kan argumenna egen da minbarak ehmegen nabi sallallahu alaihi wasallam kala yafanuge du'a funuga warak ginan kurabba du'ai اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متاغا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا إيمانك أي الله تبم من الدفاع فاندي يقين كان إيغ سابن تمن من جه مصيبة تحوين قد لوي قد فده يقين كم تمن من الدفاع فاندي كله فان إمغران كروا دعاء مي أمر إيغ سنجه تكي مسلم حياتوغا مؤمن حياتوغا يقين كم جه مهم كان كم جه حاجة من بورك شيخ عبد الرشيد واقف ورا تفسير gote bayan ko devi hame Allah hamad yagin kambe muslime ge hayatu ge kiha muhim kamek talwa miharu ge mihalata badada kab gwanina sal kalwa mehar covid namara mihalatu ge bali madu kamege terega musibate ge terega ule mundair adi minunas mifada musibata kurimatu wa hinduga alumna bayfar fenna manzere mi bay mi hunge faratun mi denna yagin kan kodawe fawa fadan mi hunge amal tawata war gina alumna ge bafen shake ba mi gotam mi kantata mi dimawani ade deme wara tafsir ko agum men aduge midiyai hama handana genas kennen jehen nukutata kenge bori ei me dir ulumaki adi gudon horitanekkan eme furatama sikundi gonne je devane agum qabul kurange beje me iman kan agum ge hituga me yaqin kan mi arafa fa baechek em kamun
lobete nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam algo men huriha kam ga ena mona dakka fan ekale fan devi irshad agon mitana genas handana genas kenna benwani hadis kurba fani me awgomen la feran bawa fade dawa fade awgomen ge hittaku gawa iman kambes dawe innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb hadis ko menani la gen hunna feran dawa faden insana ge hituga me onna yaqinka me loluntakin ibara misaka hiddati kamangayma ma bodan andiketege kiveto dani e iman kam balikasiwe e yaqin kan dabbegen diye e waane kam ekan awgama qabul kurenje emima allah subhanahu wa ta'ala awgomen haddawa foni wes e namuna awgomen lebe gote misalakan aguna miheka adimalan addikkofa me gotan addikkolli mega mana ki messaging edeni ekam ebbes kotakan e miheka bes ihsas nukurave e nuas ihsas kurmuga tankulan udagu femetiben addik kurma ko ge deni message එක මන්න කි ෆස් ඉංග්‍රීසි ෆස් වරෂ එවරෙන් වර එම හැම නුවාන තෆාතුවාන එම එගොතුගමති මි ඊමාන්කන් හිතුගම යොන්න යකීන්කන් මිවාගොතකි මිෆද දරුස්සා මිෆද ප්‍රෝග්‍රෑම් තෝග සබවුන් උම්මීද ආලාවේ වරුග දෙවෙන් බෙදේ එක මන්න කි ඉතුරු විය මියගොත එම එගොතන් ඔන්නේ චෙම්මි එම්බීම අරාව ෆාබාගන්තන් ඊමාන්කම කියස් හෙවකන්තක් කුරවෙනි ඊමාන්කම වරුග දෙවීම නුබාකන්තකන් අරාගන වෙනි නුබාකන්ත කුරවෙනි e iman kan davwegen die emme hadis konnani me iman kan on hitu kon e yakin kan davwima wagotaki emme ha kuranu je kam kur misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat mirshad damen islam deenaki hagigatu ka me huriya kam ge hal bayan kure fawache war furihma taalime war furihma nizam dir ulumuge e allah devveche emme ege kalifan mirshad debani tiaba me hun ketter kan iskurar emme ma dimawa dati undagulege bura ufuluma mikene ketterikam eka mi jumla kiyalam wara fase embi manunto ega ama namuna ka gennam beenwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam me farega me rongin anhinege kari madagati odagam fangem mi hay me hadis kurobani ittaqillah wasbiri engem mi hay allah birweti washe ketteri washe engem mi ha musibatu gen hagigata kimi e lecture den fasih vedane bone den fasih vedane e amal kurum wi metan ko ondogu ge hingabe ebede ei ekka mi ba arafa fa ba hunnati e mi ha musibatu ko ini ena anhem mi ha mi bunani mage dariye maruwe kalege dari fol none maru ya e warabud hakikate e musibatu ga e wagutu ga halatu ga ini anhem mi ha ena ihsas kurave echen aneka nukure hinga dan ena ene to ko shur mi fal kur ekam rasul sallam e namuna mule ummata eme kalifan me hadis korbani ketteri washe birweti washe ketteri washe emima ehindu ekalifan ena nege jumla bunima ekalege faana ki kaaku kan konfarate kan egoni madufa ay allah rasul maaf korbash abun ketteri wame ehindu kalifan de virshad hadis korbani as-sabr inda as-sadmati al-ula ya ketteri wamaki ko bato ketteri wamaki timennen e hiddati kan libe wagutu ekamuge bura ufulu mammi ken ketteri فهم كم هيك سكت ما أمم أصله إبامي أنني خلاصة تفاوت جمي أنني مي أعرف فاباتش كبير وقت كله كدب جندي دبي وقت كي ما يسوى دي مالك أنني دعنا وقوم مي كي depression أبتي مي هاي كلا نو بس كمان نو ينقال كيف نو أمبي الله أكبر ميكين الله أمي بودي أمم يقين كان جنوم جبنا أمم مفدا حالته قاعد أمي بدالو فديم أقوم Allah hamidu gonne yakinka wargoda kura e yakinkam wargoda kura agomen hewkan tattagina kurun Allah datuga dua kurun rasulum kuru bi dua e haddawa gen gulufa ilahi devani Allah ni agomen waram muhimu nugutai Allah devani Allah nu devwa cha agomen kitam rakan hodan unas nulibe e yakinkan agomen ge sikundiga very wange be agomen eti hifambi emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam awame mirshad devani allah devani allah medugon yakin kam warugade janam dengena huriha kamallu wegendan names demmete kurbi sawalu gaten kiwe me bani bay me mayus ge bede bayus kurum je den nukura wa kame wes kur aslu agotaki eba davwegendan emima awame jehni eba warugade kur eidun to aslaki eba me ona gotaki warabod hibwara liben ha
warabbodo ummide libije me har kodo ko hibwar libije ei asli beno mak emima mi arafa fa ba kan kabul kurumbe dua kurumbe e allah timem menna mikan loyegen da afada yaqin kamadde fan دم يكون في دواء سيتي ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا من الدنيا حياتك أدي قدام مريج ميجا مديما أدي قدام تكون ثابت كان لبه أدي تمنى يكموجا ثابت و كتير كان يسكو الله هم تقول يقين كان إتروا فدا يقين كم الدفاع اللي بيجادين كوري دام فسيوان أمي ما أصله أنا بدلكي بالكشواني ميعرفها بايج ඒති සිකුණේක බට්ටාග ඔගොම මේ යකින් කන් ඉස්කුර වෙත බලන ඒරුන් ඔගොම හුරි හැච්චලු වෙගෙන්දන් නතිජා ගොතුන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරේ ලා තහසන් ඉන්නල්ලාහ මඅනා ඉතාම කුරාන අල්ලාහ් වඩිගම නහරනක කොන්කමක හස්පම් උදියා ආරා බාර බෙලුම්ගේ බාරස් කණු බා නුෆෙනු එමෙම ඒ අස්ලු شاب درجة شيء واقف كورين هم إشارة كورين مسلمة حياته مي ما الله يجين كم بيفهم كم مهم كم بيجو إشارة كورين أني ترى مي فدا علوم من نازك دانده ولا كتيره علوم بالي مارو كم كتيره مصيبات كتيره وقت هذا كورم دايرو مي كهذا وقت ثابت كن ديو متكا ما الله هم يجين كم بيفهم كي هم مهم دورنا هذا كورين ورا مهم دورنا هذا كوراتي أو كورين دنيا دواق شهد مدار دواقس يجين كم قولي فيني مصيبات وقوتا كيف نقول وافيني ومن اليقين ما تهون علينا فهم به علينا مصائب الدنيا الدنيا مصيبات كان لو يكون دفع فاند إفاد يقين كم تمنى دفع فاند ورا مهم دور هذا كورا كمان نبينه مصيبات وقوتا حاسة قوتا أي أو من مصيبات وقوتا ورا جنا فهارا مشاهد النبي هن أما ميها هن دماغك ويشتون داون غافل وجن نوني حسنا تكمل ديرا وجه نكمة وجن داروجا روحاني قطو مس دبلا وقطو شيطانا جندانا هن بدما هم كتيرين قصوا الله تعالى مد سوء الظن نوت نباك وهي كرو إبا جن بدان هم جندنا وساي كران شيطان هم ربنا مهم وانا حاسة قطة مصيبات وقطوجا كما ويشتون بهتون الله هنا يجين كسابت كرما mi meto ehmege mi mayus wa kala ekha vistumanda kam ga wadam warabbuda samalu wanje hene ame got ruhani gotum timage iman kama ruhaniyat sabit kurumat kakurwende ki to banje egot magon fa kollan hama me agul men musibatu wagutuga warabbuda awmen yagin kan ituru koddi ekan sabit kodduma parakam wegen dane kit kurwan kit guruwana nabi sunnatuga unnana haisata geste wafa musibatu waguta gule gotu egotta kanta genda gota goswa gotta gule gotu eg misala ka umenna fennane musa alayhi salam kale faanu ge gawmuge mistakunna gen firawnuge addarun minjugen nikumegen wada gannam gosmi mi deveni kanuga asseria ayat Allah taala mi den kanta bikota gule gotu mahi kurabani falamma tara al jam'ani qala ashab musa inna lamudrakun den firawnuge lashkar fahatu annatam ferunima mane kuri moti kanu fatu den fatu mirani lashkar ferunima ebami hun boda mundiye mane musa fana gawmuge mistakum boda mundiye timanne atla gannana medu timanne atla gannana medu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin musa fana den nabiye hama hilana kun nuwane timan kalega fana ekiga timan kalega fana rabbuwanta ilah wadigim be ehme timan kalega fana magu dakkawane ema etana omen engecheki mer ebbeka shakku me yasu allah taala marfula nikumegen mi mistakum mi ekam ektere bayam me shakku betuni allah taala timanna me ekha iman kam gutan kola boda e musibat wagutu ge gafilu kan eyas ennas ektere rangal hela fa mi hun vishnana yagina hena nuwana timanna me allah taala marfula nikumegen mi ekamana allah taala kombes maga dakkawan e musa alayhi salam wagutun jawab de lastaga nogutun jawab de para wargude jawab de hama hila hena kunnuwana e yagin kam e as onnam yagin kam kema evves halat kiten bodu kam de haykatuga vishnadava misalaka insa bayge hayatuga efa dandiwala maneki aniyaveri lashkare fahatungas huriha maraya mennen kolu bedifa kande meoti daan doonje nuni ehingecce visne devene gotenne
dahalta mi as insane ga ke to mai suwana mimbar goy khuswi ane hembada dunya bi goy khuswi ane hembada eha to ga as iman kam ga halwerin mai suwana kam men ingene mi fada haisata mi fada haisata kiyala vishnala ek tafsir ta ka balala hasakotigga e tafsir ta hoga misaka imam ibn kasir ben imam qurtubi ben gennar wa hakata kiyalima wara hibbar liben haygatuga wara hibbar liben hema musibatu wagutuga agumen wara muhimmu kiti kurwanuga mifada haisata kiyal hame gota ibrahim ge faana kale faanu gawum ga mihunga kariya mi allah taala deenage madage nabi ma ba mihun hama warugadiya dekol hadamun diya degatare alfaan ellan haisa e mashhur haisa e gitur agun hama pitanani mi ekale faanu gawum mihunna ekiga muriya gendon bay wahatuktana hiwar allah taala kiti kurwanuga mi gennawani mi ويقول بني وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني إبراهيم إكلي يفعلون قوم جميعهم إبراهيم يفعلنا دكول هذا من ديه ما نكى زواب كرم دكول هذا من واحد دكم حجة دكم ديه إكلي يفعلون للنبي هذا للنبي أكثر كذا للنبي إبراهيم تمن كلي يفعلنا تي مي دكول هذا نيه الله تعالى kankama ilah taala tiban kale fana mani magu dakkawa manake e huriha emmen e kale fana de kola hujjak gam puram wa dakkum dieru ga kale fana biska ya gehlu men ega baluga kale fana bunam de tiban kale fana allah taala magu dakka ben kam war tiban kale fana ki ko manake buna ka tiba mi kadi kom ba dakke tiban haswa kanu jeta allah taala tiban kale fana magu dakka buna ka e fa mer ko ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون تبان كان يفعل بلان نغني مانكي تبا ميهن تي شروع كرا تكيتشا هوري إهني الله تعالى كما لا تكون بيك مانكي كوربيني بس فرتو كما كوربيني بس الله تعالى أي هوريها كما كوردو فانت أما هوريها كدلنوا إلهه adi huriha ilme bisa ila taala inge mana kuya kam donu ngem vewa keke teba mihu nuishnani he wa kayfa akhahu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billah timan kinen he birugannar teba mi tisru kura butaka hore ever ma hakkam bode teba mihu birugannan allah ekkawanta allah shiru kuran hayagatu ma kan bekam awla bekam behayatu ehinga timanna ki kun kiye birgarna ebis kamen kurave wahakunu dekke aruni vetakach miha jagin kam hiwaru alon visna megene ekane paano confidence ane confidence confidence as elivene kibe ei allah hone jagin kam hegatu ema ei huriha be dekola hujja gay kuram dewaru ekane ma ane balaru ek dimid ma ek chis kiyanata para kodakol mara dakkol mole ta hegatu awmenna kit guruwanu kam hiwar tankole kam bada awmenna be mi ges de bagam jumla gotek ga ham bayaka wahadakka eta wahakataka annana asayagatu emen jum hota ke efada undagu haltek ga sekale par sabit kama ki jawab deba mungedi ei confidence libeni allah taala yagin kama ki ema algormen musibat wagutuga algormen confidence beredu kon beernu mi yamu ekan damahattam beernu mi yamu algormen gobe he allah on yagin ka etru kura allah on abse kam bam hame agra timan ne mihala bes misala ka timan ne allah taala derogot midon kurban eggotake timan ne imtihan tu ketteri wan algotake timan ne wara bor musibata sadana kodru ma kameke ketteri wan algotake qiyamat do timan ne ajre bodkam ma kameke ketteri wan yagin ka allah onnam yase otima ekankam ka hase mayus wa kan nuje hema egota agurmenna mikit kurwana nabi sallallahu alaihi wasallam ge ahya puluga kale par sunnatum fennan kuni fada matir wa hakataka atur hingali wa musibat wagutu ga agurmenna e sabitu kan libege dana inshallah shay wa puluga ma takrar kon ishara kore wen nukuta mi hama agumenge hitugu mi onna gabul kurma yagin kam ami mative tirumuge wahak ande tere algomenna mifada haletta kurimetege musibata halettogam mikantatta mihin dimawa kamuga waninna algomme masekke kuram mijeheni abades matiga behettu mattaka e demehettu mattaka ko ba algomenna mi gota mi yagin kan demehettu mattaka kore vidana muhimmu kantatta emme muhimmu kamaki
ඒක සාබිත උන්දතෝ ඒක සාබිත මට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදතුන් වාගෙන් එදි දුවා කරු ඒ යවගමෙන් නමාදුග ෆර්දු ෆස් නමාදු සහව මට්ටක ශර්ත බස්ම සූරතුල් ෆාතිහා කියෝ සූරතුල් ෆාතිහාගේ මි ආයන් යවගම හදා කරම්බි ඉයාක නඅබුදු ව ඉයාක නස්තයි තිමෙන් වාගෙන් එදෙනි හැම එකනි බිලා කරත හැම එක නැති දෙවන ෆරාත් එමෙම ඒ මුසීබත් තකුගා ගොමෙන්නගේ සාබිතුකන් කෙනස්තේන චකිමුනා යකින්ක එංගෙ බෙසෙච්චන්නේ එමෙම අල්ලාහ් පුර එවස් ෆරාත් බාරුගදනවා අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ් මේ බොඩ දෙම්මේ ෂේඛ් අබ්දුල් රෂීද් විදාලු දෙබි හාදිසාත මුසා අලයිහිස්සලාම් ගේ වාහක ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් ගේ වාහක ලොබෙත නබිය මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ වාහක men komme වාහකගේ සම් එකෙච්ච මෙන්න තිමෙන්න එකුග තිමෙන් හද්දවා ගෙන්ගුල්වා ඉලාහ් වොඩිගෙන් වේ ඉන්නල්ලාහ මඅනා ඒ යකින් කම දැන් පුරි හච්චෙල්ලු නිකම් බල්ලවා ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් ගේ රිහුගා ජිබ්‍රීල් අමීන් මේ දාලවනේ ඒ ඉබ්‍රාහීම් අලිෆානෙන් එල්ලාලනි එහිතරිකම බේනු ජිබ්‍රීල් අමීන් කි hasteka fiifulullah labba fawe malaika hasteka fiiful lahu sittu miyatu jina hadis kana hasteka fiiful en komme fiifulon huluwala bas mule udaras furigente en fiifuloge koljasawa lutu baga men rattan udahama ufula bannu ada warugade me evara warugada malaikata ko asu vidaloni ehiderkam beeno eko kike to yakinka ya kike vidal emme jumla hasbi allah timena hambi kan allah amma anta fala තිබාගේ හිතරකම බේන වෙනවා යකින්ක හිතුගව ඒ වරුගද වෙගෙන් දියීම හුරිහා කම ලුයි වෙගෙන් දිය එම්මිම යනුන් තව රසූසම් දුවා මිකරවනි අල්ලාහුම්ම වමිනල මා තුහවිනු බිහි අලයිනා මසයිබ දුන්නේ මි මුසීබා මි කුරිමතිවි දති උඳගු ලුයි වෙගෙන් දානේ යකින්කම දෙපන්ත එමෙ අවගොම්මෙන් ඒ තිරිබු මට්ටක හැම එකනේ ඔති අල්ලාහ් වහතුග දෙන්නෝ ඒ අල්ලාහ් ඉඹෙලා ෆියවන්නේතේ එනුන්තෝ මින් කොම්මි හාදිසාගේ ස්මි ෆෙනිගෙන් දෙච්චකි ඒ යකින්කන් හිතුගා අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ් මෙබොටි එම අවගොම්මගේ යකින්කම් වරුගද වෙජනම දැන් අවගොම්මනේ ඇතිලුවේගෙන් දාන එකම වාගොතකි ෂයිතානා බේනුවානේ යකින්කන් දක්කොල්ලා අවගොම්මගේ අඳවල්ක වට්ටාලු ඒ අබුද සොන්නානේ ඉන්සානා ගහෂගනුගා ෆුරාන හුරිහා හිඳකු මේ හක්කා බාතිලා දෙමෙදුක මේ ඔන්න ෆයිටින් මේ තලා ෆොලො මේ අරාරු මේ ඔන්නානේ ඒ අවගොම ගබුල් කරන්නේ වෙජේ නා මේ නිමිගෙන් නේද නුදාන ඒ මීහාගෝ සඳවලක වෙට්ටෙන් දෙංගෙති ඒ මායිස්කෝ ෆදු කොල්ල එකමක මුමිනගේ සිෆයකි යකින්ක මුමිනකි අල්ලාහ් මෙද කොන්න භරෝසා දුනු කුරාන ඒ යකින්කම් වර්ග දවරක එන හුනා නිසාබිත එමෙමින් කොම්මේ හාදිසාගොස් එන බිබේ කලුන් එදෙක්කෙවි එනමුන් එමෙම කලියක ෆරාතුම් බෑනු වෙනන අල්ලාහ් ෆුදේ එමෙම හදීසගොස් සොන්නනි එමිකමට්ට කල්ගොම බෙන්වනි කෙත්තරිකන් එමෙම මෙ හයාතුගා දිමාවා මිදති හොඳගූත ගිරාකො කුරියාරාගෙන් දිවමට්ටක අල්ලාහ් ගොම්මෙන් නෙද්ද මෙසේජ් එකේ කොබත අල්ලාහ් අගොම්මෙන් මිනක අල්ලාහ් ලෆුල් ජලාලා යාඩු යුනිවර්ස් අගොම්මෙන් හිත අසල් කුරංගෙ බෙජේ එයින් තෝ මේ ඊමාන්කම වර්ගදොම් අලාමතකි එමෙම ඒ වර්ගද වුමා කොග අසල් කුරා අල්ලාහ් ලෆුල් ජලාලා ගඩු වනීම එබේ හිසස් කුරේ වර ආරා බාර් හුරි ෆරාතික එමෙ මහදීස් කොන්නනි අලා මිදුවා කියාගෙන නුකුමෙ ජනම එ මුසීබතුගේ ඔකුතුක එන එක ලුයිගෙන් දානේ එමෙ මහදීස් කොන්නනි එන මිසාලක ගෙන්නු කුන්නේරු කියදුවා කිතම් මිහුන අගොමගේ තෙරෙන් හදන් ඔන්න කිතම් මිහුන් ගෙන් නුකුමගේ වසීෆා නුකුමගේ ආරු කිතම් මිහුන් තෝ කියාලි බිස්මිල්ලා තවක්කත අලල්ලා එම්මි ජුමුලේ යකින් කමයි හදීස් කොන්නනි අල්ලාහ් හදතු නිදා ඉවෙවේ කුෆීත කලේ ෆුදුනි අල්ලාහ් වවකීත තිබරක්කාතල් පුරවනි වහුදීත තිබයි තෙදම කුල්ලිබුනි දැන් කොච්චර බැනුම යකින්ක එමෙ හකීකතකී මේ අවගොම්මෙන් ඒති අල්ලාහ් හදතු එන් එවස් ෆරාතන්නේ අල්ලාහ් සත්‍යක පසන් යකින්කමකී අල්ලාහ් දෙවිම ලිබේ දුනියගේ එම්මෙගෙන් දෙමුලස් මුස්තහීල් කමෙල්ලිබෝ එමෙ යකින්කන් අවගොම්මගේ හිත වද්දාල මුට්ටකහම අල්ලාහ් හදතු අවගොම්මෙන් දුවා මිකුනේ අල්ලාහ් එන් බේලාග හදතු නෙතේ මිහාර මිසාලක මිහාලතුග කොරෝනා වෛරස් කාලතුග මුලි දුනිය නුකුල දෙෆ වර සරියක වගුණ අගොමගේ ලොබෙත අඛුනා වක්තන දන්නවරම් බන්නේ මුලි දුනිය වලින් නුකුල දෙෆ එවස් මේ කන්නෙන් එවස් චෙක් කරේ අගොමෙන් අල්ලාහ් වඩිගෙන බල්ලා වඩිගෙන එකම අල්ලාහ් මේ දුනිය ලබ්වාෆනි ඉම්තිහාන හෝලෙක බාතිවේ මේ කුරිමති වානේ
අඩි ගුඩන් අන්නාන ඉම්තිහාන් කරවේන කෙත්තරකම් හරිමන් බල්ලා ඒ අල්ලාහ් බල්ලා ඔඩි කරනවානේ කම එකන් එබ ඊලම් කරබා එයි අවගම කබුල් කරේ එමෙම හැම ඒ ඉලාහ වහදතුන් ගත ඒ අල්ලාහ් ඉම්බෙලා ෆියවන්නේ තේ මුලි දුන්නේ නුකුලදී ඒ අල්ලාහ් ඉම්බෙලා රහමතන් ස්කුද්දිපා එමෙ ඒ අල්ලාහ් අවගම මෙන්න මේ ඉර්ෂාද දෙවනේ ලා තයසු මින් රූහිල්ලාහ තිමන් ඉලාහ රහමතු මොබිදුන කඩාස් එකම ෂයිතාන බෙනොම් මිද කඬුවාලේ මේ ඉන්සාන කුරන් නුජේ කම එබ කුරේ බුනන් නුජේ බයි එබ බුන වරගෙම මේ මොසේ මරන් යන්න බුනන් නුජේ හෙච්ච අම කෙත්තරකන් ඉස්කුරම් වි අල්ලාහ් කරවා ඉම්තිහාන කම තිමන් අල්ලාහ් සාබිර කන් දෙෆා එම මුමිනුන්ගේ සිෆයක වාන් ජෙහෙනි මි දුආ කුර අෆ්රිග් අලයිනා සබ්ර ඒ අල්ලාහ් කෙත්තරකන් දෙවාද අෆ්රිග් අලයිනා සබ්ර කෙත්තරකන් බස්සවාන ඒ කෙත්තරකන් අයිස් කරනෝනි කෙත්තරකම කී හුරියා කමලුයි කොත් ඒ යකින්කම වරවද කොත් දෙනකම එමෙම ඒ අස්ලගොල් මෙන් එදෙමෙච ඒ හැම එකන අල්ලාහ් වදත එංගෙ බස් ෆරාතන්නේ එමෙම මුලි දුනියන කුල දිෆයි එබ්ස් මේක බස් කමෙන් නොකර ඒ අල්ලාහ් හැම එබෙලා රහමත් එමෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කවනි මුමිනුන්ගේ කොම්මේ කමකී හයිරම් බුගේ කටිකම්වා අජබල් ලි අම්රිල් මුමින් ඉන්න අම්රහු කුල්ලහු ඛයිර් සුබ්හානල්ලාහ් තසවුරුම් බේරුගා ඉබාරත් මුමිනගේ කොම්මේ කමකී හෙවක එනං උෆලලි බිජ්ජ අල්හම්දුලිල්ලාහ් එමෙ හුරි हालतක අල්හම්දුලිල්ලාහ් මුසීබතන් අල්හම්දුලිල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ් ඉරාද කුර විගෝ මේව කෙත්තරිවන් එමෙම දෙරගොතෙ මෙදෙරීම සේකමයන කෙක් කුරණි ඛයිරල්ලාහ් වලයිස ذلك ඉල්ලා ලිමුමින් හැම එකනේ මේ යකීන්කන් ඔන්න මිහකන් ඕනි මේ ෆුර්සත් නැහැ එමෙක දියයි එමෙම හකීකතකී අවග මෙන්නන් ඒ ඉතුරු අරාගින් එබදාකන් අවග මන් කබූල් කුරුම් දෙවනෙන් අල්ලාහ් දත් කයදුන් ඒ අල්ලාහ් ඉඹෙලා ෆියවන්නේ තේ දෙවන ෆරාත් ඉඹෙලා එමෙමන තෝ මුසා අලයිහිස්සලාම් ගොත නොවානේ හැම හිලා තින් නොවානේ හදා යකීන්කම ඒ යකීන්කම එන හුරිහා කමෙල්ලුයි කොත් දෙෆාන හුරිහාකම එමෙම අවගමෙන් මිෆද حالت තෝගා රසූලුල්ලාහ් ඉස්ලාම් දීන් අවගමෙන් ගෙනසෙෆි මෙ තාලීම් ඒගමෙති කෙත්තරකන් ඉස්කුරාෂේ ඒ බුර උෆුලුම හද කුරාෂේ එමෙම අවගමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවි මෙසේජ් අද බකරා සූරතුක සතේක ෆන්සස් තිම්මනාය ඉස්තഈනු බිස්සබ්රි වස්සලා හයාතුගා දිමාවා දති උඳගූත ගිරාකො කුරියරාගෙන් දිවුමට්ටකා තියබෑමේකුන් අල්ලාහ් මියංගවන්නේ දැන් කෝච් එකත් වලක මේ මම බං බාරු ලිබිකන්නාස් ඉස්තഈනු උත්තුලුබුල් අවුනා අලා මසයිබිල් හයා හයාතුගා දිමාවා මිදති උඳගූත ගිරාකො කුරියරාගෙන් දිවුමට්ටකා තියබෑම හුන්න බාර බේණුමේ කොන්කාර බාරෙත් මිහකු දෙච්චෙනුන් අල්ලාහ් දෙවන්නේ යෙන් ආගොමෙන් හින්දි බම්බකන උපර වලා දෙතයි දෙව්වීම නෝනි නෙල්ලි දෙව්වීම දැන් එබ්බස් කමෙන් උද කුලනෝ එමෙම අල්ලාහ් වහදතුන් යදේශ අල්ලාහ් දෙව්වීම හුරි හයිචලු යගන්දා එමෙම ආගොමෙන් මේ හාදිසාතන් හදාන්කොන් ආගොමෙන්ගේ ඊමාන් කමරගදකෝ යකින් කමරගදකෝ අල්ලාහ් පුර එබ්බස් වරත පාරගදනවා මේ ડિප්‍රෙෂන් උගේ සාහොන් මිදනවා චකි රංගල ඒ ෆික්කුරකේ ડોක්ටර්ගේ දේ බේස් හෙඳුන දෙගුල හවිරු දෙගුල ඒ බරෝසා උම පුර බොඩන් අල්ලාහ් බරෝසා කුරම අල්ලාහ් පුර එබ්බස් වරත පාරගද එමෙ ෆික්කුරන කුන්නාෂ ආමල කුන්නර මිහනෝමල් ඒ වරංගකම කියන්නේ නිමිජ්ජ අස්ලකී යකින් කන් දබ්බනේ මේ යකින් කම් වර්ගද කුරවෙත අල්ලාහ් ගෝ අතතකම දුආ කුරම්වි ඒ අල්ලාහ් මේ යකින් කන් දෙව්වාන්දේ එරුන් තිවෙනම් බිකන් ලුයිවන් ඔති ඒ ඉඹෙලා ෆියවන්නේ තේ බස් වරත මිරුන් එහෙන් ගෙච්චෙන් අවුණ හැම මේ චේතව ගල්ලියක නොවිස්නේ දැන් අවගමන් කබූල් කුරන්ජේ හකීගතකී මුමිනුන් ගයිසෙතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඩිගම් වාහිද තිවෙන දරගොතන නෑ ඒ යකී එනතෝ යකින් කම මිකෙන් එමෙම එකොන් ඉලාහත් අල්ලාහ් එමෙම අල්ලාහ් වහී කුරබන වතවක්කල අල් හය් الذي لا يموت දුනේ ගුරියා චින්ගදා මේ රුෆියා ෆාසාව සින්ගදා එබස් කම නුකුර රුෆියා බහුරි බෑවරු මිසාලක මේක මෙබුණනි තිමෙන්න මි හෝලු ෆුරේවර තිබෙන්න ඩොලර් දෙනම දිබරාන කලගේ දෙලෝ නුතේනක කොස් එදලෝ නු ලිබෙන්නේ රුෆියා ෆාසා එම ෆෙනුන් දෙවි අල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ් උර දෙනේ ඒ අල්ලාහ් ඉංගේ ගොද්දු කොල්ලනේ එහෙන් ගොතකුන් සොලියුෂන් හල් හොද වන්දගුවා එම හකීකතකි අල්ලාහ් වහදතා මෙදුගනි යකින් කවරගද කුරාෂේ දෙවනි අල්ලාහ් එම මුමිනුගේ එමෙම මුමිනක එකනි මෙසිෆලි බෙන් එම ඊමාන් කවරගද කොල්ල දුආයික සල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අගොන්න මෙ හුරි හච්චලුයි කොද්දේ ඒ ඉලාහ් දෙවි මුනුනේ නෙල්ලි
shawmana mi engenda kamaki ma Allah medi agin kam bewmaki alumenge im agida ya gulifawa kamike iman kama gulifawa kamike alumenge de duniyage bajjeri kama gulifawa kamike anitarani mikamun ekkibawe alumme ma Allah med onna yagin kan gelli ma Allah med mayuswe ma Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatu mayuswe ummidu kandal mi wani komugote bis rangolkam kan non mi ki hanurakatiri kam kabana basha ei wara mi nurakatiri kam haygatuga ega mimmaru emihege iman kaamid shakku faddan kam ngato ehmege jumla gotegga Allah taala ya med ekkon ummid hadalu ekkon shakku mi darje goskum gawan man mutlaqun shakku en kam wana medaga iman ka sahaynu ngat medaga sahaynu ehme ei nurakatiri kam mi hari wara nukadaraje hamigota jumla gotegge iman kan hureme adi enaga shakku not enaga mayuskam egota Allah hamid askam gawarnam ei faafai ei kabair zunub terega nuni bodwenga faaf tuk tere ilberi himana kam haykatu him waran rukatri kam emiha heri rukatri ha tegden ega emihe kuldana kam annam saak emiha mayuswengos emiha kuldana emiha barum beru kan halt riya kureved e faaf emihegge nuni ekan bod kodami hayatu ema ei arbe isnaanji hesima jumla gotegga egota miya mayus un ei gohe ei faaf adi ha bay hatu shiruke bay hatu ema ekama barboda samalu wanji hen hemege mi nabi be kalum wes ebe kalunge darinno ebe kalum gaumuge mistakunna wasiye korawa fa wani Allah taala ge rahmatun ummidu kana nuluma Allah taala ge rahmata Allah taala fawlu wan tere kama ummidu kana nuluma hembege mi Ibrahim ge faanu ekale faanu ge gawmuge mistakunna mi gowalabba wasiya kora vivaha kiyatu kurwanu genna Allah taala wahi korawani qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun ekale faanu Ibrahim faanu vidalu ye mi Allah taala ge manage ebe rabbwanta ilaha Allah taala ge rahmatun ummid khane nulane ei magfurd fa bay menu manake haggu magu emihakati be ekki bay faye emiha Allah taala ge rahmatun ekkum ummid khandala mayus wejikam gawan e mutlaq ummid khandala kam gawan hamigot yaqub alayhi salam yamfane kale faanu ge darin adi jumla hogatega muli gawma ekate fan wasiya koraba bayan koraba hakit kurwanuga wahi koraba fa Allah taala wahi korabani innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun haba karwarun Allah taala ge rahmata ummidun maaysuwage nudaye kafiru wi gaumutaga kafiru medui mane kafirunne ekankan ehen qur'ane kafirunge goteke Allah taala ge kamotu kabul kuraba ge goteke Allah taala ge mi ummida rahmatu maaysuwage ummid khanda lagen diu ehmegen mi ummatuge ma nabiyya musa sallallahu hibbar devva Allah taala wahi korabba fabani adi mi ummata bayan koddinuma ediwanagen Allah taala wahi korabba bayan koddewa fani qul kalefan bidar washe ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kalefan bidar washe e tiban ilah garta kunna kalefan bidar washe faafa koramun gos mane gos hedebun gos miha mayos wadarje dani mishay dana ama kure gal danne hen shaytana beenu wani insana eoda gafka mutere gos mayos darje genda ema gos hedebun gos faafa koramun gos ek israfu wa darje buna mimara faafa koramun gos emiha ge mayos ka hisab diya ma bes Allah rahmatu ubbil khanu dash ehen kale fanu dalwashe gawmage mistakunna inna Allah yaghfiru dhunuba jamiya Allah taala ki huriha nuba kan kamagge fa hafuswa ilahu ehma huriya fa fa fuswa ilahu kam gawi umdi kan lashe innahu huwal ghafurur rahim ilah taala ki imma ghafur wa takigidam fa hafuswa imma rahim wa imma hoga wanta ilahu ehma Allah taala hazratu Allah taala ummidun baus menne Allah taala rahmatu ummid kandal menne ei kogge malaka mennu muslimegge aqida ennu muslimegge vishnu mennu muslimegge dilolumga
wagem man kamen nun ei ke hisaba dimu kuriga farwa kurmen jehene eyamedu wahaka dekke mashwara kurave naseha hoda eyamedu fun kom vishna tibanna misaba bodeye e shur anna hisabu ekama farwa hoden jehene nuni yama nengi hure miha gos wara undagu hatu ka hinga darna hisabun ena Allah taala dimate fuhi beswedan hisabun ene ki badal sibereka wegen hema war rakkatere kame warabada samalu wanje kame alumen terega warabada dimawas wakame e bay fahar wagotaki mi ala dia lobe jehi dia kanta kuram fatha kudi bay fahar wagotaki en kuramun dir never no han kuram fatha misal ka bay fahar egota balanu le asuna mal faham sunna kuran ever lobe dia lobe never gos dinu hifayan gos bay faham ka faru skure darje dani nonu haggu de maboda ene di udaguwan asaygotuga diinuga never diinuga bayan kofa never diinuga hibaha kam ga wanam ene di udaguwan hadis fule gonnani tebami diinuga hifaru never no hifare ei tebami macca di balaweri kam kabedane manage ekanka balaweri kabedane ehmi never diinuga hibaha kam ga wanam ene udaguwi demba got kin goy husmani konka diine ke e shuran shaytana ganwana shu and hisabun den arman tanga dukura paran dukuram gos annaman to bore bay kudin ekkon islam din dukul laba hama ekkon Allah taala gudina madame ko edaga muli haya fa hungos hama muli islam din dura gos hama anhemdar etism magos se bay ngeta mi haygatuga mi kan kam gos manek Allah taala ga rahmatu ummedu ken Allah taala ge ogawantar kam ummedu ken da mihunge haas da hisab hebi marab rakkatere kame duniyabi gotum bel yes adi khurabi gotum bel yes waran rakkatere kame wara samalu wanje kame na shawani terene ummeeduge wahage dakkakam gwanene nam ham ummeede genumattaka wara muhimma mawdu'e ki algo menge meeduge me mawdu'e ki am program nimala agote sam karom ganna terene terene meeduge me mawdu'e terene sheikh ham bedon terene devwane ummeedi meseki ko mato agon men ge program ga ma mulemes mi de keveni wahage to ummeedu matiga emma ebbe kame korimati wema मायूस नुआशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हिकम वंतकं ए कों गतककंगोति एककबेस्नेगे ए सबकी मादियकी एमुरन्ना नेच्चनो मुस्तकबल कुरियोत्तनुगा वानी किनको का हम दुनियागे एककबेस्नेगे फर्स्ट कमे गे इल्म अल्लाह फिवा बिस फरातके इंगिगे नुवे एगे तेरे कमकी मादमा किहिन तो वानी हम एबिस प्लेनंग ओइदान रेओमंग ओइदान आवगमेंगे komis kala khiyale fikru ngoidan ekam eti tambis wan kam ebbes yakin kamen e Allah ka e ghaib ga wakam emima ekama medu ga ugomen Allah ga hadratuga ummedu quran inshallah timennen Allah tergotte medu kurban ema agono ge lobete akhuna waqtuna hama de berma message ki mayus nuashe kankam kurimati wane me imtihan holeke mitaga agomen vore ma mihu Allah subhanahu wa ta'ala fon nabi bekalunna hiddatik agul men korimacce genes kannam wi emme muhimu nukuta ki lobete nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam agun hama qiratu qur'anu ge moriti ayatan e dirasa ko balalairu hama hayram we antari sukin ebede girafar hama tedemme mu'minun ge kandataka ka hayram wa kala kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka ge hiddatikan libigen dia wagutu koluga aves Allah hadratum message mennani e muhammad gafane azumar gada rasulun kekkuru be foten ketterwade fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastajil tasawwurun beruga kibe bayti emem ei ago menalibe hibwaraki allah wodigem wa hinda ago men tergotennete allah attaka ago men kantatak kuran iyan ago men arabi bahummi aduwe jumleki ma kana lillahi yabqa ago gama motogi gotu ago dekechemi komme muslimaka bes muhim allah taka kuraka me kurashe dem mi humbuna chike belumge beenu menne allah taka enakan kofinama libe message ki yakin kamaki ekandami onna ekam gasar quran es sate ka percent yakin kam emima awgamen kura kommi kam allah taka kuruma azum kanala den du kolle bar allah hadatta emima allah subhanahu wa taala awgamen me angawni wa idha azamta fatawakkal ala allah tiba kama kame to azum kanala fam quran nimma allah du kolle bash asbab ta ko hifagen allah wakil kollash allah me to yakin kam babash
denti mennen Allah dere ko temme den qurbane dima wa kommi kamaki algonuge hakku karangal gotake imtihana ka bedan ketteri hori member ballawal emema e ummidu ka dunya otives dunya ko ummidu matti gonne algon kurige stefatan indi arubas chalti ka naam gali no war bud ummidelu दुआ कमन गुण अगो मिसाल का निकंबल मी कोरोना वायरस मी हादिसा था होगा मुले दुनिया निकुले दिगे गोस्फा फरवा दे मुंदी डॉक्टर इंडिया का एमएन फरवा दे वदन जेगे मरवजे हल्लु तो सवाल है नो ए मायूस में एदमे शेख अब्दा है दे ए दिए मिहा कुफर के दर्जे ए दिए मिहा मुले निमुंदी हला को गेंदतो एमीमा अल्लाह में तो यकीन कम बावागे अल्लाह के हजरता में तो उम्मीद ए अवगमन होरिहा कम लोको देबान कम की इस्लाम दीनु गन्ने हल्लने नमस अवगमन अमल तन्ने तिए गोतो गमति एमे अवगमन हिवनी नो आने नो होडिगेंद एमे मन तो मी हुन को में हादिसा गस नबी बकले विदालने तीन हम नो आन दिन को बा अल्लाह अगुन में विस्ना दिन बफा दिन को बा अल्लाह कोंगिरा को अल्लाह को फायदा कुरान कोंगिरा को अल्लाह को नसा मदद दन्नान मता नसरुल्लाह अल्लाह वही कुरबी के तो अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब अल्लाह के नसा मददनी कारी एकों गाल को में नहीं वनी दुर्ग है एमे अल्लाह वही कुरबी इन्नहुम यराउनहु बाईदा अन अराहु करीब एमे हुन नहीं वनी दुर्ग है एकों वरकारी करीब एमे ए उम्मीद ए आगो में होरिहा कमलो को दिवान ईयं रसूल में दुआ कुरबनी اللهم اقسم لنا من ومن اليقين ما تهون به علينا تممنا مكان لويكن دان فدا يقين كما دفعت نعم او دعاكيس الله سبحانه وتعالى قوم يقوم يور كدفون الله سبحانه وتعالى وديغم واحده او من ادر قتن نمس الله امتحان هولك داتا وفاتي او من نيغو بسنا نمي الله وهي قربي ونبلوكم بالشر والخير فتنه تمنغلا امتحان قربان देरोगो में देर कुरबा रंगोगो में देर कुरबा कहने तो हमद करे तो शुक्र करे तो एमे मोमिन को कम में कम के हैरान हो गए के बाको एमे मागो में उम्मीद मती के दुनिया से आमा देवे फोन सारो प्रोग्राम बैर वेटा गन तियदे बेनंतर मालूमात का वर बड़ा शुक्र देना वर उम्मीदी मालूमात के आलो में तियदे इंगे अदळु में उम्मीद है कि मियदु के प्रोग्राम गळगो में विवाह के देख के मैं अल्लाह हमें दिया गिंकम बेहटुमा गोले गोतुं अदळु में अलगंडा हम कुरिमिस मिफाह कर फदान अलगो में मिहा मिफदा हालत ते उम्मीद के वाह के दक्का कम गोयन अलगो में हम एम्मे मुहिम मौदू गोतु के वाह के देख के ने मौदू अलगो में कोम्मे कम कुरिमत वी कम गवी नम वस अलगो में मैं अल्लाह हमें दिया गिंकम बावा कम गवनी नम अलगो में एकांत त लुइवे फसेह वे गिंदान अलगो में एकांत तक अरागत मट्टक हिवर दे बिगिंदान उम्मीद की अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगो में हिवर देवु मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला में दोन यकीन kan algo menge itur wegen diun irad kore bi mahama ummida ki misilsila ga program ka ki bras fe do ispaddo kollana miyadu ko program belleviti emme ha belun terina war boda shukr danno wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله